Mire Lazarov. 10% talent. naporna rabota. I 70% voda. Pelistarka. 100% život. Znali smo da dobijate utakmice sa mali broj golova, ali danas dobili ste utakmicu u kojoj ste primili puno golova. Da, primili smo dosta golova. Prvo poluvreme dobro smo napadali na našu 6:0, dobro su odigrali. Posle u drugo poluvreme bilo puno bolje, igrali smo 5:1, malo agresivnije i našli su teško, su liče samo na polu kontru ili na kraju dali su golove, ali teško lopta stativa pa im se vrati u rukama ili stativa dodirne opet Omejer pa uđe u gol. Imali smo puno sreće na kraju, bolje smo igrali u obrani, ali ipak smo morali malo ranije ubiti utakmicu. Vodili smo 2-3 razlike, 6-7 minuta pre kraja i tu smo morali dati golove i tada smo izgubili 2-3 lopte, dali su kontre, vratili su se i zbog toga smo morali igrati na kraju taj ključni money time i tu dobro da smo dobro igrali, da smo imali iskustvo, jer inače možda ne bi se izvukli. Jeste li gledali prvu utakmicu osminu finala između Nemačke i Makedonije? Šta mislite o makedonskoj reprezentaciji, o našim navijačima? Nikad nismo igrali s Francuskom, ali ipak vjerojatno ste gledali neke utakmice naše reprezentacije. Nisam vidio utakmicu protiv Njemačke jer mi smo se pripremili za našu utakmicu, ali vidio sam kad su igrali protiv Rusije. Dobro su igrali, imaju odličnu ekipu. Možda im je bilo malo teško jer su igrali dosta utakmice. Nisu puno menjali igrače i možda im je to sad bilo teško protiv Njemce jer možda su bili igrači umorni, ne znam. Kad svi sastavi Dream Team, uvek ubace Karabatića i našeg Lazarova, nikad niste igrali u istom timu, šta mislite o njemu? Lazarov je strašan igrač. On je jedan najbolji strelac celog svijeta, jedan od najboljih desnih beka. Odlično igra u Atletico isto i on je tu doveo Makedoniju i oni su tu zbog njega i mislim da je povukao iza njega isto celu ekipu i da su svi uz njega napredovali, tako da je odličan igrač, sjajan igrač.